Nizan ni somthum thanga sang ni somni panga arwa sur awanga Mizoram hunrang ranga chiat na thleng chu atul angin Disaster Management and Rehabilitation Department chuan vilin ma an la zui zela voin choma khan Professor Lalni Loma Minister DMNR Hovin State Emergency Operations Center Directorate of Disaster Management and Rehabilitation chonpui aizola chiat na rang thleng vil chun zomin an man hle chomdol na kalpui dan tur ruah manna siam ania kelalrin ruzuali Secretary DMNR Zarzo Kimi Joint Secretary Arwan Reng Puya Director le DMR thoktu te an omboka chiat na thlen na mun rang an tlo ngal Professor Lalni Loma Minister DMNR chuan Mizoram hunrang ranga khuarel chiat na thleng chu poeti thu soin sarkarin DMNR Department kaltlanga chomdol na theitop chua an kalpui thu asoya chiat na tok chung kuate atuar pui thu soin sarkar tanga tanpuin omthei ang le India khole tui nunna chan chung te hena ex gracia cheng noili an ro man saknga zel tur thu asoi DMNR Minister chuan chomdol na thona konga zonun zemoi tlom ngai na mu turtam tak chu thamon thla ti thu soin khotlang tlom ngai pol le mimal ma ani sahimna da bawa midang harsat na chok tura chechok thin te chu mizo ni tinuam tu ani thu soi keima ni zone theva chiat na thleng thei ven pui tu ni tum tu rin le DMNR Department tha ti chak tu ni tu rin asom DMNR Minister le DMNR Department athok tu te baka hian Aizawl District Disaster Management Authority te chuan Aizawl District huam chunga chiat na thlen na mun rang an ena khotlang hroi tu le tele tlom ngai pol hroi tu ten an troi om Incident Commander Lalrin Zuala Additional DC Hovin Serchipa DEO C activate ni in malak mek ania serchip khopui chunga chiat na thleng mek thir hovin malak dan tur ro manna siam ani boka VC te kai hroina hnuaya VDMC te an che chok ngal bok serchip bypass rota leimin na tak oma sesa lui lian awangin kong aping hne hle a tui khuwa veng leit la niam bula National Highway kong pui bal a om boka tun din hmuna hian serchip atanga chimlam zong kalpo thei ani ri lo serchip le Aizawl in ka kong pui ero harsat na omlavin atlang serchipa veng pathuma chen na in pasari leiminin na hnola heng te hi PNE veng le din thar venga pathum ve baka chim venga pakhat ania nunna chan pakhat om nunna chan hi ramzo lu rakum somnga pangani in arwang hi tukin zing khan lak chu fel ani to a serchipa hian veng then khata inkal pona ping mun thum vela a ombaka tui kho venga baptist biak in thlang lungrem chimin a thlang NH54 ra college bus adela kom thlang min wanga in chu san chung kwa som vel an omni a riatani Longtlaya Bazar venga RCC building pathum le Chan Maria inding lai pani baka in rel lai pani telin in pasari achima chan chuana theiang angin tho ngal ni in chimina del dam takalak chu ani Champhai district Vaphai khuwa samthang lamatanga Vaphai luna khoton tir lamaral tlante in lu alai chu leiminina hnola chung ko member pangazinga pathum an thi ni a hriat ani Khozol district news chalranga in pakhat leiminina hnola vanai thak takin thi le liaman omlo Champhai zotea chuan in pakhat leiminin hnolin thi le liam an omlova Saitwal district a chuan keifang le selling in car selling atanga ke emrukvel sakei bang la thlanga kong chhak leitolin kongpui NH06 ahno ping Manipur po 2 NH102B Saichal le liapui in car po lir thei eng ma kal tlang thei lovin aping mek bok longtlaya in chim din mun puchartea kan zot lockdown ani tu da hian in engzat nge
in pasari khanita tro in takahimo pali in pali chima chuan mi engzat nge adel pakhat hi awak thua kamo ni rana khan chuan tuna hian hei a pathum na tur tuna hanan thuak don tia an vai nan dam vek nung damin ani chu engzat nge ti chuan nung daman lak chu tak chu pathum ani chu pathum ani tak chu chuan thil dang han soibel tur omem thil dang hi mia hei tuna in chim le in relai chim hawa hian national highway he dang ta hei ang thung don hi siat hei ani lowa motor eng chima kal sang thei lo sum ta ni sai haram panna kong pui khan ka mo ani tak chu don tu lama yan ko pui thung wele branch an hatanga so ni do mai ani ana hang hian an por to te hi lem na lu tu khanom lem la wa ru kliak ang chi chamo an wa nei khop na ani engtin nge ti khana chima azuk del lo tok che khanan om tina ani ber mai em bim te po khana chang ta mo bi mi na danga maro chu an tan a hi a hau tak lu tuk pa tar so ma khan amma saber kan la chuaka a do ta hi ni le lima a khana ni ta tuna hian hei a pathum na tur hi tuna hian an ron in la chuak don mek chau ani tak chu ani in chim le thei tur la omem a bul mai vel hei hi a thak lam pa hi ruai hi a so dang din a bu kan ti kha suan ni chuan a lau tho rom ni chu ala om vera mai a thak an building song thum hi om mo chuan hemi hiat na theng wang hian a area vela hian thung ko som ni chuang hi an riak thuak ani tuna hian ani tak chu rap thak le mai tuna min na bor hi PL Clay pani tan wai hi in per han sa por lo mo tin tui tai put kan han tang tu he ro po hok tam kan sur hi chuan anna salu tuk ta atanga tang hian tong ta na tang zon tha khan ta ani to ani to ber mai yang an chhat na chhat ta po mo tui tam lu tuk ani tak tong kala hi ale ole